Ji destpêka krîza Sûriyê ve û bi taybetî piştî sepandina cezayên aboriyên ser Sûriyê, nirxê lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî têk çû. Sêzdehê vê mehê Serokê Amerîkayê Donald Trump li Erebistana Siûdiyê ragihand dê cezayên ser Sûriyê rake, lê tanha guhertineke berbiçav di nirxê lêreyê de nehatiye tomarkirin. Aborînas Rênas Seydo sedemên têkçûna nirxên lêreya Sûrî vedibêje. عقوبات سر سوريا بو سر استا سياحه هاتا قد كرن في دولتين جدربه نما درباسي عرضا سوريا دبن سر استا بترول نفطاوي نما دفكت جدربي دولتها نما تكست علاقات يعني علاقات جو تجاري جو بسوريا ربكن حمي قد كرن علي ويني زراعه ده علي ويني بترول ده ويني حري مهم وجرينج علي ويني سياحه ده ابي حمي هاتا قد كرن ابجي تاثيرك ويني مازن قالكي لدولار وروشا اقتصادي يا سوريا كر Aborînas Rênas Seydo dibêje piştiya xaftinên Serokê Amerîkayê Donald Trump yên rakirina cezayan jî lê heta niha tu guhertin di nirxan da pêk nehatine. دركتنا دولار لسه جدقرا اب ملتايا يعني اموكي صراف تشكسي تجاري روجانه بتعامل بدولار دكي بعملها سوريا دكي وقال لك خدين محلاتها خدين معملها خدين شركات ومصانع جوانا الموجوده اللي بيقدر روجانه تعاملها بعملها سوريا هي بعملها دولار هي فتفردا قال لك تعداد بينن دركت يعني استقرارك بدولار تنبه تعداويني حري مظن دولار مثلا بريا دروجا جيا 8400 8500 فروتنا دولار فيدري دجبرجو حركس او بريارا ترامب مقطع جود ام خوازن عقوبات عن سوريا راجيني تاثيرك وين قال لك مزن هبو برين هاجي مقود يعني دولار بدوازه وحيس ديبو داخص حيش وبينس دي فدفردا انه ام بيجن اقتصاد السوري سركت ام نبيك ام بيجن انه اقتصاد السوري بقريا وكبري خرط نا فيدري تاثيراتنا اعلاميه جانا معلومات اخبار وكي اعلام تاثيرك وين قال لك ما زلت انا دروجي مين هذا الملدبه المدبه Ji ber şerê navxweyê Sûriyê piraniya jêrxaneya wê ya aborî têk çû welatiyên wê ketin jêr hêla hejariyê. Niha jî çavê Sûriyan li rakirina cezayên Sîzerê ye. Lê pêwistiya wê bi dengên senatorên Amerîkî heye.